gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Unay dagita nga tutubo ita. Tauray dala pataya ben dagiti motor da iti kalsada. Ay. Apay ngay, nagbalin mo ten akasla square dagita matam Enteng. Masuruna ka makakit-kita kadagita nga agtutubaw. Anya? Di mo't adda ordinance ti barangay a maiparit dagita. Kuwambit. Nagtatangkam ti ulo da. Kasano, kat igatangan mo't ngamin dagiti naganak da iti motorsiklo. Iti rigat na, minors da. Awan driver's license da. Underage da nga road, di awan. Naladaw kan sa itaan ng lukat maray. Ay na, Jack nakaturturog idirabe ay. Agkaralabas ti motor. Anya? Aglilinumbada nga agpatpataray di ta kalsada itirabe ay. Rumbang kumakit, arinabi nga, gronda da parinteng. Kasano, kat alauna aging ka alas dos sama dayjay. No kasapulan nga agpatpat nagda nga gronda, isaw ti aramidin da. Ha? Anya silbi na kapitan ngay, no di na idaulwan dagiti barangay tanod na. Ay, dituyak pa'y parangan nga agtugaw kung agigop iti kapay. Anya dayjay. Ay una yan. Naimbaglakit din ta iti daga apader ti nakaidong paran na. Ay, dahi tanti kunak. Awan pa'y mahilmit da. Ay, win nga rod ah. Ay? Ay, kaasi Jaubeng. Ay, agpilay-pilay na magna. Ay na, nagaklaki din no niya napasamak. Ay, makapasuron da kita. Ay, gapo iti nababa a presyo ita ti segunda mano a motor. Uray ubeng, adan motor da. Eh, dahi tantay ko na da parental negligence. Nagkunang amin nga igatangan da iti motor. Ken palubusan da ida nga agaramat iti motor. Ay, rason ngamin dagiti daduma anaganak. Katapno aramaten da amapan agiskwela. Tapno saan da kano amala daw iti klase da. Ay, isumi lagayam taado nga ubing tagar aramat iti motor. Adda pa'y nakita nga uray latalo ti angkas na. Awan helmet da. Ha, gimatang kamot iti motor badaw. Nalakalang ti pinanggatan ko iti daytoy tuyang. Manungay, 8,000 a pisos laeng daytoy. Mayat pa'y laeng titaray na. naa, perdi mo day taduang nga headlight na. Ay, uray man. Tinaskay na damot motor ta. Kay, tingay papeles day ta motor, igmaw. Ay, awan pa'y kung nadigim matangak. Iyagnan to kanaw, intun mabirukan na. Anya, ay sus, agar aramid kamot iti violation badong. Madulamin dayta, violation. Awan tumot lang dayta. Madulamin. Kanayon mat ama ipalagip dayta. No adda barangay assembly tayo. Wen Maray, childrens are not allowed to drive vehicles along the road, Maray. Saan la dayta? Uray dagiti awan lisensyada nga ag-drive, Maray. Awan basol ni kapitan. Ta kanayon na ba't nga ipalagip dayta? Win nga rod ah. Ay, masuron paikit din ni Enteng. Ang buy-buyaan na laang ah. Tawan mo't mabalin na. Anya ngay nga raw. Natangkan mo't ti ulo dagita nga ubeng. Ay, win nga rod ah. Mabalin mo't siguro nga i-report yaw. Ay, wan Maray. No adda makaiturad nga agarame. Ay, may kamano ka nga adda motor na nga awan lisensya na paray. Dadail pa'y ti silaw ti motor mo. Ha? Awan protection gear mo. Hindi kan sapay nakiseminar regarding iti road regulations for awareness. Ay, kasano day ta? Ay, agtal na ka man paray. Apay, pulis kaya. Kitsaan may. Naa, imbis ko maatumulong ka amang bagbaga kadag iti ubing o nagtutubaw. Mainayon ka peki din as sakit ti ulaw. Anya? Kaya tiyota siyak amis mo ti mangi-report kada kayo iti pulis. Ay na paray, umapal ka lang siguro. Tawan motor mau. Naa.
Ay, kondisyon matlangan ti lugar ti barangay, kwaraw. Wan, Uncle. Nasayat. Masapol mapantay agronda ita arabi ay. Kita tayo man no asino dagiti aglinomba nga agpatpataray iti motorcycle. Panagkunak, dagiti ubing manain nga damotor na, Uncle. Aramaten dagayam ti kalsada para iti motor racing. Jak nakita ita, nga madanag ko na, nga ramidan da iti tengat rabi ay, aginggat dandan iti parbangawn. Ay, no kasapulan nga gronda tayo, aging ga iti parbangon. Arami din tayo. Wan, Uncle. No mapanagnakan tayo, nga adda. Ag-report tayo kadag iti pulis. Tapno ada ma-deputize kada kwada nga agkandak iti patrolling dito barangay Kabildata. Aw, at tatangag pa iso di tayo ang kalintay. Naa, unyag peso ka ram. Ay salbag talaga. Pudno gayam ti atap ni kagawad kwanang. Ay madi talaga ko ram. Masapol mapasardang na kita nga agtutuba. Ti amok ididamo, di tada kalsada nga agprak-praktis nga agmotor, maray. Ay, wen nga rod Ta simentado kan patad ti kalsada ijay. Idi mabaybayag na aramaten damutin a paglulumbaan da. Ay, disturbo iti pannaturog. Nang runa-unay iti tengat rabi Tidakas na, awan pa'y protection gear, wenno helmet da. Ay, day takot nga rod, maray. Da magkupayon ako binulbulod dala ang tinaduma motor. Ay, asino mat nga tat agpapabulod ka dakwada iti motor. Ay, day tatijak amo maray. Di daan mo ti aramidan da dagita atat tao. Ay, unayan. Kaslang madanaga na kiti aramidam inteng numapan ka ag-report. Anya? Ay, adu dati matiliw dito barangay. Gapo, taado dagiti adda violation na. Uray pa'y masurunak. Hindi pa ilang nga ipalpalagip ko da ita. Ibagam nga rod no kaano nga adda umay agkandak iti patrolling. Ay saanan, marwam na kita asuker kung natangkan ti ulo na dita. Na, No matiliw da, ay basol da. Nagkuna nga na di dagtong pal iti barangay ordinance. Mapansa ka no ag-report ni Kapitan Badong. Anya, Iso asaan ka pa'y laeng arumrumwar nga agmut-motor dita. ay nalabos mo dayta parinting No kayat mo ti makasiguradaw, iparadam pa'y laeng ti motor mo. Ay, kapilitan na kasta Kaano nga daw may agtilew? Awan mo't makamaw, angam tinasayaan, ilamang mo pa'y laeng ti motor mo. Sige ito yan. Ay, sinalbag kiday. itaman pa yung magmagnaka nga umay dito, ikabadong. Apay, pudno ayan na pan nag-report ka nun ni parinting iti pulis, maray. Ay, wan, iso aliklikan nyo ti agmotor dita. Da kayo amin nga da violation na. Ay, naimbag laki day, tanamuak day ta. Safety itan, ti motor ka. Ha? Apay, nilaang parinting may tadautag na. Na, Da kayo amin nga agtutubaw. Liklikan nyo pa ilang ita, ti agpataray, ti motorsiklo, di takalkalsada. Kaputa, adda ka no umay dito yung agtiliw, iti adda violation na. Magalibtak kayaw, tapno saan kayo amatilew. Ay, just kiki, dito aramid na dya parintay nga kapitan. Kasano nga, Uncle? Nag-report kayo kadain? Ay saan ko raw? Kung kunak lang da jay, tapno agbutang da. Anya? Anya kung mati mapang ko i-report, kit awam mo't ebidensyak. Ha? Unan niya. Malaksid lang no alaak iti ladawan ni pare Badong. Karaman ti motorsiklo na adadaal ti headlight na. Sa kunto i-report. Yay! Ay, natuyang. Awan mo ti motor ko ni Tarwar. Anya, Kano yung batik lang ni talikodan ti balay ta. karaman ti tulbag na. Uwin awan mo ti amo kasabali ang mga ramat.
Iso nga imbate kon titulbag ija enti motor. Ay, saus. Inruar nga rutin dagiti duwa nga agtutubaw. Anya, Nakitak itay bigat da buyet kanti kadwana. Ngam pinanawak ida. anya. Apay di mo laki kinasauidan. Kunak ano kit kitaan dalaeng. Kan maysa. Amok anak katulbag. Tirigat na imbatek jay tulbag. Papayaban na kano pare. Uwi na. Ta ada basol ni Buyet. Nakadisgrasya. Aya, hanya ko matibibiyang ko iti dayta pare. Ay ada Gaputa motorsiklom jay naramat na paray. Anya, Iso adwa kayo kan ni Buyet nga agmulta ita. ay. Hawan ang mukiti dayta pare. Ada nga awan. Numano ti magastos diyan na disgrasya na di bayadan niya. Anya, ay na. Maatake ka din na oras no kastoy laeng paray. Ay tulungan ako paray. Ay basol mau. Ha? Nagkunangamin nga ipabulod mo ti motor mo. Minor di edad pa'y. Awan lisensya pa'y ti motor. Ay intaray dala ang timotor ko paray. Oh. Ay just kiki day. Daytan. Di ako yung kukwa iti dinisgrasya ti motor mo paray. Sige, Ha? panawag kayo pa. Nay ko, kwam gayam ti motorsiklo. Anak ka disgrasya iti tarakan ko aposa. Nga ipatpatig ko launay. Pusa. Ay agyaman nak. Kung naklaki din no tao itayain. Bayadan nyo ti pusak iti 5,000. Ha? Tapno sa anak nga agdaraw. Sige. Bayan nyaw. Takasaritak taw dagiti naganak ni Buyay. Ay, apay nga may nga garamat kayo iti motor nga awan silaw na. Ay, pasensya kayo lakuman, nana. Ladingita, tinapasamak iti pusayaw. Tingamin rason ni Buyet. Kat di na kano nakita ti pusa, ijay kalsada. Naimbag tapos sa gayam tinadisgrasya ni Buyay. Ay, impagarap ko laki din no tao tinatay. Saan mo gayam? Kahit nagbayad dagiti naganak ni Buyay. Anya pa'y ngay. Alangan mo't adwa kami, ngagbayad. Inton maminsan, di mo basta ibat-bati latan ti tulbek ti motor maw. Way, nadidigra ako nita. Tinasaya at pasimpayo ti papilis ti motor. Kan kang runaan na. Itugot mo ti lisensyam, iti sa dinuman a pagturturungam. Ay ulitek ngay bagamanan ka baranggayak ida. May sapay nga ordinansa ti barangay tayaw. Kahit maiparit nga agmaneho dagiti minor di edad iti motor, wenno lugan iti kalsada. Di ko maurayan ama disgrasya ti tao wenno mismo ada kayaw titiliwen dagiti pulis. Sakay tumanan agnakaman. Agnakam kayo itan ken agbalbaliw kayo. Enteng, awan madlaw mo ita. Apay ka di ba nang? Awanan dagiti ubeng akanayon a lumabas an nakamotor iti kalsada. Isu nga rod amayat ti iigupak ita iti kapi. Maragsa ka na. Nasaya at met, no ipangagda ti ordinansa ti barangay. Ay rumbeng lang akas tabanang. Tapno awan mangireport kadakwada. Ay katwen Binagaan ngamin dagiti pulis dagiti daduma akabarangayan tayaw. Ano ada makita da dita nga ada violation na. Ket alaan da iti ladawan. Sada i-report iti opisina da. Nasaya at met, tapno agbuteng da. Sano nga'y kagawad ko anang? Adda ka di pa'y manggagyaw nga agpatpataray iti motorsiklo iti 10 oras ti rabi Ay na, kamaudyanan na. Awanan ko arog. Iso ang makaturog ak iti nasaya atan. Nagbuteng da siguro iti napasamak. Nagdinamag ngamin tinapasamak ka ni Buyet. Day, kwarog. Ada kamot gayam ditoy. Unantay, mayatayin. Awanan dagiti makatitilang ang motorsiklo dagiti minor di edad di takalsada. Awanan ti agkaralabas. Ay, day. Pare ba dong?
Si ka maggayam? Ada helmet mo? Ay, huwan maray. Kan nadamot ang lisensyak. Kan nadamot ang silaw ka, maray. Ay, day tati mayat, pare badong. Awan kas iti agtulnog kayo. Nakamiris kami mutan, maray. Kan suri noon nakunak iday. Ano umapal lang ni parinteng. Tawan mo motor na. Suray, maray. Ay kat, agyamanak no nakaamiris kamutlaang pare badong. Panunutan nyo kuma, para iti pagimbagan tayo amin ti aramidan ni Inteng. Ay na, tatabadong. Sumurot kayo ngamin iti ordinansa ti barangay yung. Saan nyo kan? Akontra. Ala sigay! Ditang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Jonalyn Mensi Carino. Ken iti direksyon Voyage Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Jopper Anas Basit. Sound effects Jun Rem. May sabay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iting kay panagtingay. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Inteng. Puto ka, gana. May der. Wag! Nasayat. Ay mga lakto iti merienda may ka ni sekretary. Sige, alam amin din. Takanin nyo ka ni sekretary. Pwede makaungot ka. Amin lakit din amaluto dito'y balay. Ipadawat mo. Nalabos mo dahi ta amin nun. Saan mo't Numaminsan lang mo't. Kasla mamatiak iti chismes. Ngaan niya? Adda ka no relasyon nyo kan ni barangay sekretary. Anya? Ha? Ay. Saan apod no dahi ta? Mayat ti banding da kapitan kan ti sekretary na. Pagkunaamot iti dahi tamaray. Katno ka na yun da nga agkuyog kini sekretary marikwanang. Ay ka natural ta sekretary na nga rod. Ay! Iso asa anak amas daaw no na-develop tirik na dadwa. Ay agtal na ka man marituyang. Ti lalablabi demot. Idi na minsan, nakita k manen ida nagkuyog ijay ilay. Ay di ka man. Makadanon day takan ni Maribanang. Sige ka. Amunan Taimbaga kon kwa na marikwanang. Anya! Ay. Ay, mabalin ka day. Pakitype mo dagi tayo, Secretary Juan. Anya, diyak pa lang nalpas na gituin, Kapitan. Trabaho yung matdayta. Uray na. Pakiraman mo, Secretary, tada papanak. Diyak masangaw. Di ba ikat? Ag-overtime man ang tao dito barangay hall? Isa na balay ta, tulong mo at kadagiti tatao ter arami din tayo. Sa bagay matkit di Di kagdanak. Tamang yagto ni Kwarog iti pangrabyam di tayo, Secretary. Ay, hurumbang laang, Kapitan. Isa na balay. Intun umay ang barangay meeting. Kasaritak ni treasurer tayo, tapno gumatang tayo iti may sa computer ti barangay. Wala, Kapitan. Tani, marigrigata nak dito oy. Apay na panamaya. Kwa, napanak si Mirip dita barangay hall, tanakasilaw iti uneg. Kay, Nakitak manen ada kapitan ken ti sekretary na anijuan na. ay sasapaw. Dudwa dalang iti uneg. Kan nakarikap pa iti ruangan da. Ay tila mapanpansin mo tuyang. Agawit na kidain. Ay na talaga aluklukwanan ni kapitan ni Maribanang.
Uray man adda iti uneg no awam mo dakas nga aramiden da. Imposible mo't ngawan ah. Ay agsarding kan tuyang. San nga umdas nga ebidensya da ita? Anya ti ko na marituyang. Masaksak tanak mo, numakit-kitak ti panagkuykuyog da adwa maray. Masigurado nga da relasyon da kapitan kan Joan. Ay, kaasimot ni Mari Banang, Mari Kuanang. Naa. Talaga mo't nga agsakit tinakam mo ah. Siyempre mo't ah, takumari nga raw ni Mari Banang. Ay, naunay kan. Di mo pa'y mat na panagnakan no punto no saan. Ay na, da relasyon dadwa. Naa. Apay, di kay makadlaw. Naa. Ay, may samat aparikot day na natuyang. Ay, win nga raud. Mapanakit din iwarwaras nga da relasyon da ang kalinteng kanti sekretariana. Win nga raud. Mamatimot tandagi ti daddo maakakalugaran tayaw. Kasanwa di da mamatay, kat bakbakatanin ni nanatuyang. Win nga raud. Bakbakutan at chismosa. Yung bagkumano pudnaw ang amusan mait. Nagrigat lakit din ayat ti agbalin a kapitan no maminsan. Ket gapu ta dadael day ta computer mo. Isumat ten ti rason amapan ka ije barangay hall. Ay kapilitan na mapanak iti barangay hall ah. Dua kayo manan kan ni sekretary nga ag-computer. Ay agtalna ka man. Don't pollute my innocent mind. Ket day ta met ti iwarwaras ni Marituyang. Anya? Wan, adda ka Ay no hostown. na Aramiden may kani sekretary ti trabaho may. Sa balikid din ti pangipapanan niya. Ay just ke. Hey, unay ki din ti kastoy abiyag ayaw. Kasano asaan nga agpungtot ni Kapitan Maribanang. Kat awan mo't kinapudno na ti chismes may papankadakwada. no kasta. Awan kinapudno ti ibagbaga ni Marituyang. Awan, Maray. No agkuyog daman, para dayta iti trabaho. Amok matkit di dayta, Mare. Dayjay tumot ngamin a Marituyang. Ay, di mo ngamin patpatyan day di amari tuyang. Nasayaat nga rod no awan kinapudno ti iwarwaras ni Marituyang at chismes. Kinapudno na. Atap lang ni nanatuyang dayjay antibanang. Anya, Awan mading aramid ni Angkal. Nasingbot ni Angkal. ay, nasingpot lang siguro nakaturog. San mo tantay? Kat nung babantayak ni Angkal Linting iti barangay haul. Ay, nasayaat nga ron no kasta. Kunaklakit din no agpaiso. Iswadi kay agdana gantay. Ungtakan ni Angkal Linting no bilang tagaramid itisan nga umnaw. Sige, agyaman no awan kinapudno ti amin, kwaraw. Pasensyakan inteng no nasaktak ti riknam. Ay, ay agyaman na. No nakaamiris ka mo ilaang banang. Ngem iti kanito amadok talak nga agpaiso ti amin. Agalwad ka. Trabaho lang ti pagkuyukuyugan may kani sekretary. Amok dayta Hangam ti jak kayat kat iso ti chismis maipapan kada kayo. Ay aramid la dyan ni Marituyang ta umapal da ngamin kay. Kasta, Saan ngamin na nagbalin a kapitan ni Pare Badong? Tapno isuti nagbalin kuma a kapitana. ay, So abay, amom. Agumad na dita. Mamatiak. Maumad ang tumilaan. Magbati kan tuyeng. Tasyak, timapan mangilako itinating ta. Naa, kat no sigod mo't nga agkuyog ta amapan aglakaw. Magbati kan ko na nga raw. Siyak lang, ti sumabat, iti bayar. Sa balin samot itan ti bayer tinateng ta. Wain, sa balay. Nabayagan ngayon malisak. Nagbarat tumat, jay sigod. Ha? Mala, mapanakon. Ang mga nuagururay itan ni Kwa. Malala, inakon. Naa.
Awan ti parikot. Ta adda mo ten may sa computer tayaw, Secretary Joan. Talaga, Kapitan? Ewan, kun mabalin mo lat ngayawid. Urayawid mo di balayo. Ah? Tapno nalaklaka no adda masapol nga ipalpas mao at trabaho. Ay, maragsaka na, Kapitan. Iti kasta, saan ka unay marabrabyan dito'y barangay hall? Agyaman ako unay, Kapitan. Napiyakan niya ka. Uray ag overtime mak dito'y. Uray sagpaminsa. Ay, simba akong ti computer mau. Nag-asat ka, ha? Tamabalin mo ti ag-computer ditaw, eh. Wan, manong kwarog. Ngam, isublik mo't lang iji barangay hall. Una, takukwakit nga ron ti barangay na ito yung computer. Nasayat mo't. Tapno saan kami ang machismis ka ni Kapitan. Ha? Amaw? Amok Jak lang kami nagtagtagari. Ninanatuyang ti amo ka mangiwarwaras iti data chismes. Wan nga rod, sobra mo't dayjay abakot. Ang kalintay, Apay ka di ko raw. makitkitam ka di data sarsarunuan ta. Hindi mo't paribadong data. Unmag, ang dasal-sal na bahay na babae. Ang saan mo't aninanatuyang. Wala niya. Di apay kay. Ta sa balimot tayo. Papananda nga ta. Numuna ta nag-sweet da magmag-night ti sidewalk. Nagagdapay. Ay, sada nagsida. At damot gayam ilimlimang ni tataba daw. Naggapuan man nun ayan ni Kapitan. Siguro, nagsarak da. Sino kumamot nga ti kasinarak ni Angkal na natuyang? Kahit asino kumapay ngay, no saan ati sekretarya na anidyoan. Anya? Bagbaga ang mamut ni Uncle mo si Kakwaraw. Ay na, marituyang, ni kabadong tirumbang nga bagbagaam. Ha? Kinapudno na. Nakita mi kini Angkal inteng ni tataba daw. At dasal-sal na bahay na babae magmag-night ti sidewalk. Anya? Pudno dahi ta, nanatuyang. Ada akong tuyang. Ano ikaw? Ayop ka ba daw? Apa yan? Nabigla ka mo lang nga agsibat. Ayan ti babae, ma! Anya? Ada nakakita ka na kayo iti babae, mijay sidewalk. Awan ti babae, tuyang. Di ka naglibat pay! Ta mismo ada Kapitan kan kwarog tinakakita kan ka. Anya? Inuy-uyaw ko lakit din ni Kapitan. Tagayam oray si Kabal. Taga-ano nga iti babae ni Pari Badong? Taga sa bali a barangay. May sa abayer metla ang tinatang. Anya? Kanayon na ngagsara ka ni pare badong gapo iti natang. Ha? Hintun kwan. Napandanag ka pin. Nangan. Kasya ako na-develop dan Wine, aklunay. Ada babae, tuyang. Anya ita? Ay salbag ka ba daw? Awanan kay tibain. Anya? Makitak lang day ta babae. Sipat-sipatang. Ay panawag ka man lang. Makarengreng ka. Badaw! Ay na, Kapitan, tulungan na kuma. Anyat may tulong ko marituyang. Bagbagaan nyo kumanibadong kaw. Ano mabalain, sinaan nanti babae na. Anya? Ay, diyan kaya tapanawan nak ni badong Kapitan. Ay sige, taumay kami kani kagawad ko nang. Ay naagyaman na Kapitan. Numay kayaw takasari tayo ni badong kaw. Di kaagdanag. Kaya't kumati tumulong para kada kayaw. Kaya't ko ang mabagbagaan ni badong. Ngamday to'y kumaakit tay makuna a closed door numabalain. Mapalinmat ka ta, marituyang. Dangay naklon mo mati nagbaso lang paray. Kawan kas iti agbalbaliw kan. Paray,
waswas mong ti relasyon nyo, iti babae, kitag subli ka, kani Marituyang. Ay, uwan paray. Very good. Maragsa ka na kunay, no kasta paray. Kinapudno na paray. Nasulisog aklay. Ala, dumawat kanto iti pamakawan kani Marituyang. Ay, uwan paray. Ikarik na ita. Unayuan niya ang kalinting ti agbababae. Nimot gayam tataba daw. Ay, wan nga rod ko araw. Mababainak kin ni Kapitan. Nagbanlatag mutla kada kayo, tin chis-chismis yaw. Ha? Di kayo nga nagchis-chismis iti diyo pa'y napanagnakan, nana. Wan nga rod ko araw. Agbababawi ngam naladawon ti amain. Nagdapay kundawa yung agbalbaliw, nana. Ko araw. Nagasat kayo Tanaurnos na kayo ni Uncle Inteng. Tanusan, ang mga no agsina kayo, kinitata ba daw? Anya, nagkidawak matkit din iti pamakawan kin ni uncle mo. Nasayat da ita. Kahit pagadalan nyo da ita, nanatuyang. Wun tapinadpadakes ko idakan ti sekretarya na. Kat di ka hagdanag. Man nakaawat ni Uncle Kao. Wan ko araw kat pagyamanak unay, tanapakawan nakmutkit dian ni Kapitan. Basta da ito iti tandaanan niyaw. Awan nasayat nga itdain ti pa nagchis-chismay. Ay nanatoyang, nagbalatagan ka ti kinachismosan. Ala sigay, ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Jonalyn Menzi Carino. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Junren. May sabay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Inteng. Ay nagado ti bunga ti mulam nga orange marijuana. Ay, wan, Maray. Ijak mo't masango ti agpuros iti ilakaw. Purdiyaan na kamin akin ni Badungkaw, tada kamin ti agburas. Ay, kawan ano kaya tiyaw? Iso nga rod ngay mayak te bagbagakin ka maray. Sige, umay kayo nga rod inton bigat. Ay, wow! Ay, nag-imasintiraman na dahito yung orange to yang. Ay, wan nga rod. Ay nayado umatin tinangan. Uray nga ro, Jack. Ay nagraman. Uray tamakumikum ni Marikuan ang ititirsina na. Ay, tinasayat. Mangyawid tapay, iti daddo mga orange na. Sige, mangisupot ka ditan. Uray ta saan na mulaang nga amaw. Ala, umitindag iti nagugisan. Taibal lang mau. No, saan na makita? Sige, badong. Apay mo tanakinan nyo nagitibong ati orange kaw. Sagay sa kamilaang matkin ni Badong kutikinan, maray. Nakitak tinagukisan yaw. Nagadaw. Ha? Mas dawak ta apay abasit laang tinapuros yaw. Ha? Inton mamisan. Diyo araramidan ang tikasta. Maray. Purdiyaan kayo nga ro iti hostaw. Awan kurang na. Ita, mangan kayo pa'y iti adaw. Ay, suray, marikwanang. Imbag kumano raman laang saan mo. Nagadaw tikinan yaw. Ay, suray, marikwanang. Warog, nagadut bunga ti mulam asayuti do ti arubayam Unantay, ang jak masangaw, tagpaspasada ak. Ay, burasam kit din.
Tanagngina itan ti presyo ti bungat sayute. Ayunan niya. Mangpurdiya kalaangan iti agburas no di mo masangaw. Paiman, tayo nakbagan ni Tata Badaw. Ken uray ni Nana Tuyang. O sige. Sayang mat dagiti bungat ti sayute amat-mat naglaang. Sayute, kunam, kwarag. Wain Tata Badaw. Purjaan kayo ngagburas. Ay, kaya't may akwarag. Kita niya kay ti pamayan. Makamu kayo ngagburas. Urnungan nyo latan itipun na. Sige nga rod. Tayo iso teramidin, may. Isaktong ti makaamaw amang isupaw tinton sumang petak. Ay, wina akwarag. At to'y ti pordiya yaw. Pang may saldaw daw tuyain. Ay, da. Agyaman akwarag, ha. Kung siya gumatang iti dua plastic, kundi marikwanan, tuyan. Anya nga iti aramiden ta. Mangisupot tamitan ka nagiti sayute. Tayo isupay nga ilako ta. Ha? Ayunan niya. Nangina ita kiti sayute. Kartingam. Ingka na. Sige, tatumaraya ko. Ay, maray. Duaman asilupin mo. Mapanak ko maijay ilay. Ang asidag dito istor mo. Kartingam. Na, apay ngagdardaras ka. Wen, iso akartingam. Mabitlaang. Oh, ato ti sulupen. Ato'y matibayad ka. Inakaw. Napanaw? Ato'y ti silupin, badong. Mudoy. Tamang i-plastic tayo talain ta. Sigay, sagay sata nga awitan nga yawan. Ay, sana. Ilimang ko pa lang iti kasamagan. Ha? Duatan to nga may mangala. Intun rabi ay. Intun nakaturog ni Kwarag. Ay, wala niya. Naglaing ka talaga, badong. Wain, kasta teramidin ta. Tapno makakwarta ta. Una, isupay apagkwartaan ta. Marikwanang, ikanak man iti 5 asilupen o sarak para iti sayute. Ay, kasta aya. Wen maray, imbilin ngamin ni Kwarog. Mapanak ngamin dumawat iti sayute na. Ay, kasta. Wen, idagas kunto ti bayad ti silupen inton agsubliak. Wan, sige lang, maribanag. Ay, agyamanak, marikwanang. Talula nga plastik ti bayadak. Isublik jay 2 plastik. Anya? Ninamnamak alima plastik ti maburas abungat sa yutay. Ha? Tal-talo lang mo't gayam. Aya. Iso nga isublik ti 2 plastik yaw. Ay, no problem. Sana balay. Tasaan mo mo't nga inusar. Agyaman na, kagawan. Ay, nagkapwa ba na? Ay, napanak man dimawat iti sayute kan ni Kwarog. Ay, mayat ah. Ay, parchem to jay may sa amanok. Ta iso ti pangisagpawan ta. Anya? Binaga akon da pari badong kan marituyang. Umayda inton bigat. Taapay. Tangdanak ida nga agpuros kadagiti bunga ti mulak nga strawberry. Ay, nasayat no kasta. Dan tumanen aramiden apalaman. Ay katun agarami dakton iti strawberry jam. Ay, agumakanto. Intay. Adto ti basket apang ikabilam kadagitin mapuros mo, barituyan. Ay, magagaran akon nga agpuros iti strawberry, maray. Ay kat, dati mo't ati parakan ka, paribadong. Mutoy nga roday. Tamang rugi kamay. Kanituyang ka nga agpuras. Dito'y kayo amang rugay. Taagawid akpay. Ayun, maray. Da kamin ti makaamu ditay. Inakpay agluto iti merienda tayo. Umayak to inton madamdama. Ay, wan. Sige lang, maray. Nagsubliak. Taagluto ak iti kankanan ang meriendaan me. Inteng. Ay, rumwarak mo tenta mapanak di barangay hall. Sige. Ibatsan kan tulatan iti meriendam. Ay, thank you ah.
Masapakan to nga agawid Ta isaganam ti sidaan tayo inton pangal daw. Wen. Di mo liplipatan Jay bunga ti sayutay nga imbagak. Ay parabaw mo to di talamisan tapno makita. Na, ay katuwan sige, iparabaw ko to ijay. Ramanak magkidi da ito'y nalom abung at strawberry. Sigay. Kanyangay. Naimas. Naimas tuyang. Awan ni Maribanang. Kiti tugaw tapay dito Tag merienda taki iti strawberry. Wen, meriendaan taki din da ito'y pinurusta. Naimas mo't ako nam. Gundaway ta na mga tuyang. Ay na, nagdadakkel da gito'y bunga ti strawberry. Nagmayat akanan. Ay na. Nagimas! Abay ngay, kankanan nyo matan dagiti bunga ti strawberry. Ha? Ada ka dita, Maribanang? Maribanang? Itay kayo pa'y apalpaliiwan, marituyang, paribadong. Ay, kwa maray. Jay, Ay kwa na may. namaray, di ka kadi agong ungol. Ituloy may ti agpuraos. Houston, agawid kayon. Jaski kayo kit di makipurdiya. Ay Maribanang, madimot ati kasta. Ibusin nyo mat ngamin akanan dagiti bunga ti strawberry. Ay, intan tuyang. Agawid tan. Di kan makiapa. Ay, salbag. Awanan ti pakipurdiyahan ta tuyang. Dusikan to mga main. Ay, di kagpabasol Tauresi ka kat nagalisto ka may tamangan. Sikatim mo na anangan, imbagam anaimas. Ala, Houston. Ay, sayang ti maawat ta kumaapurdiya ta iti agmalam. Ay, tuyang. Nagrawat kan to mga min iti bunga ti strawberry. Kakaiso na nga ni Maribana nga makakikita. Tidakas na, natiliwan na ta. Idi awan ka, nagdardaras ni Marituyang agimatang iti plastik. Anya, Wan, 2 plastik ti ginatang na kanya. pangusaran da ngay ko ma. Katawan mo't mula da sa yutay. Dayta nga ro ti pampanunutag. Amom, pistay dagijay nga agasawa. Anya, Iso asyak, ha? Polos, asaan ko idaatal ka? Anya, pinagawid mo da pare ba dong kan marituyang? Wan inteng, agasam, ibusin damutan akanan ti strawberry. Ay awanan ati mailako nukas jay. Jak kayat tikas di aklase ti tao ang makipurdiya kadata. Ay asino nga rin ti kadwa tangag sida iti insaganak. Nagad-adaw? Ay kat awagam ni Kwarog Tadito yan balay amangal daw. Una niya. Wan, tapno maramanan namot ti manok anasagpawan iti sayutay adinawat kumatlaken kuana. agyaman na kiti pinikpikan. Nabusuga kang kail. Ay sida may kumakada pare ba daw? Kasday mo ngamin. Kinapudno na. Sigod gaya makasday ti aramid da ang kail. Anya? Agim pupurdiya da. Tapno at dagundaway da ngagtakaw. Ay kasday. Kaslasyak. Pinurdiyak ida nagburas iti sayutay. Yung tinakawan da. Ay. Madi ano kasta? No makipurdiya da. Kay gundawayan da matantag takaw. Ay. No good. Uray ni kagawad ko anang. Isumat lang ti kunana. Parparbangon kano anakita dadapari badong ken marituyan. Kat, Adda kano awit daan nakaplastik abunga ti sayute. isuday tantay sayote at tinakaw da, sayote ni Kwaraw. Ay salbag kayaw. Na- Awan tinaktakaw may. Na, masuron. Ala, panawan kayo pa'y marikwanag. Ada nga rod ebidensyayaw sa anak amabutang kada kayaw. Ay, agawid ka matan, Marituyang. Saan ka makiapakan ka? Ala, ingkan. Di kan makiapa tuyang.
Uray tagpay sumay. Masuro na nga main. Datamot na kanayon tis istoryaan da. Ay, Namin adun adaras anang kutinagan ta no aguumong da. ay kababain ngayon, no kasta. Un nga raw, di dala maumuman. Medyo nabayagan day jay. Makapabwisit na kita at tao. Nakarkaro laki din no makiapa ka. Iswabay bayamaw. Itataan mo yung tikas dyan nga ugali da. Baybayan nyo idan. Uncle, Saan nyo idan nga purpurdiyaan ng kwarog? Maruam na kita nga agasawa. unangkal. Kan oras si kabanang. Likli kam ida apurdiyaan Ay katuwan Uray awan makipurdiya no kas kadakwada mutlaeng. Nasaya at tapno maikan iti pagnakman ng ijay. Dua. Nagdinamagan dito'y barangay tayo, ti mading aramid da, Uncle. Awan, adon ti makaammo. Iso asigurado, awan tumat latimayat ang mga lakadakwada. Ay, naibusan ti kwartata ba daw? Ay, uwin nga ron tuyang. Sapay may ibusin ti bagasta. Agsapsapulak iti mabalinta apakipurdiyaan, ngumawan mo. Ipikto siguro dahi tanti nagwaras nga istoryada ka data. Ay, salbag ki di ti kastoy abiyag. Aduda mo dito ti makipurpurdiya iti naldaw. Wang nga raw, angam no agdamagak, ibagada as saan dang agpapurdiya. Sa dino ngay itan ti pakipurdiyaan ta. Ay, awanon ba daw? Sapay mabayag pa nga agbunga dagiti mula ta natay. Ay, awanon, agbisintan. Agpakpakaasi kami, maribanang awanon kwarta may. Anya, Purdiyaan na kami kumamutin ang agasawa tapno adda kwarta may. ay, ibagayo akin ni Inteng no kayat na. Si kakanumot ti agdesisyon. Pangaasim ka di amaray. Ay, ang mga nupurdiyaan da kayo, kat maulit manan ti inaramid yaw. Ay, saanan maray. Uray awan merinda may. Tinaskin ka adda pakipurdiyaan may. Tapno saan kami nga agbiseng. Ala, tapno di yumat ko na. Sige, purdiyaan da kayo. Ang ikariyo adi kay mangan iti bunga ti strawberry. Kandi kay agtakaw, Aywon maray, kat agyaman kami launay. Kahit si Kangay paribadong, nalawag ka di ti imbaga. Ay, uwan maray. Nalawag. Saan to na maulay? Nga puta nakaamiris kami mo tinita. Nasaya at matnukasta paribadong, marituyan. Ibagak to kan ni Inteng. Ay na, tatabadong ken na natoyang. Saan ngamin anasaya at anayunan nyo iti kalukwan ti trabaho nyo. Anya nga ita, da kayo matlaang ti madaksan iti mading nga aramid nyo. Ala si Gani, ditang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Jonalyn Menzi Carino. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, June Reb. May sapay asagot kada kayo, PMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Inteng. Da kayo babaros dito. Ada dito ni kagawad kwanang. Ay, naa. Tapno mo yaw. Single pa dito. Mabalin nyo nga arman. Naa, ikam kampanyanak meten ka dagiti babaraw, Kapitan. Da kayo baka na baro. Agtignay kayo. Ay, saan nabali ko man umaysak alalaki, taisaw, Kapitan.
Ay, kababain mo tin ati kasta. Anya ka babain. No ni kumakwarog ti iritong kadakwada. Bagay na, tamay sa alalaki. Ay na, Inteng. Day tala mangiritreto ti pagalistuam. Ay, madanagan kami nga rudan kani kagawad ko nang. Anya, Di mo ila makaasawan. Ay, mabakitan na talagaan. iso nga irito matan kadagiti babbaro? Una. Bareng nga, no, agaram kan ko na. Ay, sus, makasarak iti katakunay na. Ay, baliktad kan samot, Inteng. Babae matan ti iritretom iti lalaki. Kasla na alas. Taapay mo't. Ipapan mula nga anak mo ni Marikwanang. Ha? Oh, nukas pangarigan ta babae ti anak mo. Mapanmukit din iritreto iti lalaki. Kuha. Ibagadan tupay adi ka makauray iti agarem iti anak mo nukas ka. Masurunak kan ni Kapitan Maritoyang. Tapay maray. Daytaki din mangiritrito kanya kadagiti lalaki ti amuna. Anya, Ure asino, masuron mo't ano kasya kanayawn. apay kanayon aya. Ay na, tunggal makita nak. Talyawin na no adda lalaki. Sana kunaan nga ipukaw. Asino di tati awan asawa na. Adda ditoy ni kagawad ko anang. Naa, unay matan ni Kapitan Nukasta maray. Wen nga raw da. Ibabain nak itikas jay nga aramiden na. Mangrigap kamutan Marikwanang, tayo makimiting. Da kayo latan ti mapan makimiting iji barangay hall. May isa kamuta kagawad, mapan ka mag-report maray. Ay saanon, ang mga no mabuhi si taktumanan ijay. Anya, Amumutan ti ugali ni Kapitan, adyak kay kayat kabadaw. nga amangan no irito na kamanay. Kasta mo ti aramid na. Ibabain naklao na yan iti kaduan. Ay bayam Tayo bagak manday ta ni parintay. Jak amo aday tagayam tiga po na aliklikli kanak ni Marikwanag. Sarde nga mangaminin nga iritritaw. Tadi kat agpasugnod siya tao paray. Un nga ron. Bayan ta, sarde nga ako, nakasta paray. Dahita kat ti makagapaw adi da makimit-meeting paray. Ibagam to ka ni kagawad ko nang. Jak tun ulitin da siya paray. Huwag paray. Payang kalinteng. Anya ti bagayo kanyak. Basta umasidig ka dito ita ada ibagakwarag. Adda ko ni ti sanguyawang kail. Pagtugaw ka. Dito abay ko ti pagtugawan. Aw, anya day tangkail. Nakikita mo ni Murina, kwaraw. Ha? Apay ni Murina ang kail. Nagpintas sa balasagan niya. Nakitak mat kat kasla pintas ti Indian ti pintas na. Iso ti kurso na dakparakan ka, kaanakan. Iso nga armaman. Ay, mabainak ang kail. Sa dino kumangay ti papananta paray. Mapanta. Ijay balay da Murina. Ha? Anya kung matikuan tayo jay. Damagan ta no, da pa naggusto na ka ni Kwarog. Anya? No kaya't na ni Kwarog ka nakak. Agasawa da na. Kaya't nga tahamon ni Murina ni Kwaraw. Iso nga ron nga intadamagan. Inteng, apay anapuskol ti po, madam. Inak man agaram. Daka napintas sa balasag. Na, anya ti kunam. Kwa. Kaya't ko asawain na. Agaram kwa. Na, Anya itayon. sigay, padasam. Amunak matan ana imbag, Inteng. Tulungak ni Kwarog nga agaram kung nakmanlagan. Iritok. Ha, no kasta, ni manen Kwarog ti mapan mo ereto iti dayta babae. Awan ba't siguro makunayaw talalaki ni Kwarog? Na, hay, dayta lamang iritreto ti paglaingam. Tap na makaasawan ni Kwarog. Ay na! Ay, mayat na ito'y basi paray.
Siguro nagimatang ak iti 3 battles ta na imas. Medyo natamaan akon, pare. Naibusta mo nga minanti may sa butay. Itay kayo pa nga agin inom, kapitan. Angam, anya di ko na yung ngay bagayo. Kwa mo rin na balasan ka. Ipagamon, pare. Anya nga minday jay, kapitan. Kastunay. Imbaon na kami ni Kwarog. Ha? Taapay. Agayat ka noonay kan ka. Ang mabain amang ibaga. Anya? Manong Kwarog, adaman damagakan ka? Ha? Ang day dyan ating? Agpaiso ka day? Nga imbaon mo kano da kapitan inteng kan tatabadong? Nga umay da ije balay me, idi malam kalman? Ha? Ay, nukasta. Napandagaya mo ije balayaw ating. Ay, wan manong Kwarog. Ay na, makapakatawa ka may. Ha? Ay, kuading. Kinapudno na kay... Kwarog ka na ka. Ha? Ang galinteng. Naimbag nga orasyo, kapitan. Kasta mo at kada kayo ka ni Kwarog, murina. Ang gal. Kaya't kayo nga awisan mapanag merienda. Kwarog, murina. Ha? Wen, kapitan, kayat ko dayta. Nang runan no libre. Wanan ti rumbang aligli kami ta, mare. Ha? Nga puta sardengan nakakanon ni pare Inteng, eritrito iti lalaki. Kasano ang masiguradom dayta? Kaputadan ni Kwaraw, nga iso ti eritrito na ita iti babae. Ay, hagyaman akno kasta. Ay, awanan parikot ko ita. Ay, wala. Nasaya at mag ka ba daw? Ay, day talatan mapan mangiritreto ka ni Kwarog ti ammom nga obraan. Maliwayam sa payan ti trabahom ije barangay hall. Sana bali basta mga sawa ni Kwarog aka anak ka. Na, Tapno ma'am. Babae ni ti naramid ka. Agayan ayatan da Kwarog kan murida. aya. Makaasawa mo ilangan ni Kwarog aka anak ka. Agayan ayat gaya man da Kwarog ken murena, badaw. Win mate, nagkuray ti naramid ni pare Inteng nga panangirito na kin ni Kwaraw. Mabalin maghayam ti kasjay. Kitwam na nga main, ado ti amok anang asawa, babae ni ti dayta. Mga sawan ni Kwarog. Ni Marikwana ngay nga ta. Agbaba aklatan. Di naman ngaming kayat nga irito ni pare Inteng. Anya nga ti aramida yung Kwarog. Ang gal. Ibaga mo na ka ni murina nga agkalaysa kayon iti mabiit. Kuang gal. Anya nga kwa. Ay, awan pa'y urnong kwarta para itikalay sa amin ang gal. Apay masapol nga da nagarbo akalaysa aya. Kuang gal. Ibaga mo oray simple ti kalaysa yo. Iti importante. Kat agkalaysa kayo. Anya ti bakam, Kwarog? Kaya't kung agkalay sa takuman, morena. Anya? Wan, uray simple laang. Tinaskan ka tagkalay sa ta. Ha? Anya nga iti makuna, morena. Ay, sikat ti makaam mo, Kwarog. Jak matarigagayan, tinagarbo unay, akalaysa. Ay na, agyaman ak, morena. Nakitakmot ni Kapitan ang naglugan da kan ni kabadong iti tricycle ni Kwaraw, maray. Mapanda ka no kasarita, dagiti naganak ni Morena. No kasta. Talaga ang mga asawa ni Kwaraw. Wun taisumot ti ko na ni Inteng. Pagsasaritaan da ka nun, ti maipapan iti panagkalay sa dakwarog ken Morena. Ay, nasayata no kasta. Ta mga asawa magaya man ni Kwaraw. Ay, katuwan Iso asi ka marikwanang. Makiasawa ka matag. Adayo kuma ang makaasawa ni Kwarog no saan nga inrito ni Kapitan.
Ni Kwarog pa'y adi na ammo ti agaram ti ko na maray. Iso nga gyaman ni Kwarog, tada ni Uncle na anang irito kan kwa na kan ni Morena. Nagswerte nga rod ni Kwarog saan anagbanog ang agaram. Ne, si kamot gayam, si mangpot kamot gayam man. Ay na. Na, apay ngay, kasla na upay talangam. Talaga, naupayak. Anya, Alas tayo nakpagsukat itibadaw. Ta ginanaak. sige. Magsarita tanto iton makainan na akon. Nasakit ti ulok. Wen, sige laang integ, ingkakit aginanan. Agpudno ka kanya, Kwarog. Anya tinagsaritaan nyo iti idadanon nyo. San sa matuloy ti kalay sa amin kini Morena, antay? Nagadumat ti kidkid daon kanyak dagiti dadakkel na. Anya? Kasapulan ka no tinagarbuha kalay sa. Agpartiyak ka no iti taluanwang. Na, Mangtedak iti balitok asing-sing. ha? Sa bali pa'y tinalawa ka no alutay. Nga isabong ka. Ay, iso matlagayam akas lanalpay dagiti abagan ni uncle mo. Ay, na yan. Awat ti mo kapangalan ta itikid-kid dawon da Kwarog. Ha? Anya ti kayat yung asawa ng kain? Mangkita kalagan iti sabali nga armam. Bayamon da dya muray na. Anya? Awan la ka din ti mabalin yung ay tulong kanyak. Ay, lading ita Kwarog. Talaga nga awan mabalin. Ayan niya, matanti ka sa'y agasat ka. Makasarakan to pa. Iti sabali a babae di ta Kwarog. Saan lang mo't animuray na ti babae dito'y lubong. Mas asya nakid din ka ni Kwarog. Dayta tinaalam iti kinalaing mo amang ireto. Banang. Anya ngay ita. Ibagak sa langan nga itaray na ni Morena. Ay, agar-aramid ka lang iti parikot no kasta. Amok lakas de tikid dawon dagiti parents ni Morena. Di kamla na napanon. Ay, basol mo. Nagkuna nga men, amapan mo ireto ni Kwarog ang mga asawa kan ni Morena. Kasla kaya't kung ti mapanaglamas si Jay Karayan ng kain. Saan mo tinakwarog ka anakan? Jak maklon da iti agasat ka. Awanan ni Morena iti biyag ka. Adak pa imot nga uncle mo, mangipatpatagan ka. Talagang Kyle. Nagbabawi mo tan ni Morena. Break ka main. Kinapod no na. Diyak kami pag-aropon akas dyan ti mapasamak. Sa bagay, mawatan kayo umatkit niyang Kyle. Agyamanak no kasta ka anakan. Kahit dumawatak iti dispensakan ka iti napasamak. Kaya't ka atulungan nga awan at talaga ti mabalin ka. Di ka nagang Kyle. Ipatpatag kayo mait. Kat maawatak ti sitwasyon. Ay, thank you ka anakan. Maragsakan no kasta. Ay na, Kapitan! Saan ngamin abasta mangireto kay Latan? Si Kamat Kwarog, akilo namanan ti panakapaay mo. Ala, sige! Dedan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Jonalyn Menzi Carino. Ken iti direksyon, Virgie Pugley. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Junren. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC. Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag.
Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, badawng, agsagana ka kidain, tamapantay di bangkag. Anya aga po ang mapanak ijay bangkat. Ay, kamapantag sukay itimulaan ta ah. Ay, masadutat. Ay, anyan, binubukudam mit aminen a kinasadaw. Kasla di mo pang panunutan ti bigat. Kit apay ngamin a panunutam ti bigat. Sumangbay tulad ta. Kunada garaw, no naglabas ti rabi sumarunong to ti agsapa. Ti pagbiyagan ta ti bagbagak, saan amabalay nakastamlatan. Agtrabaho ka, tapno addamo lamutan ta. Ay, di ka madanagan tuyang. Mangantan tulad ta. Uray sana nga agtrabaho. Addan to ti sumangpet aswerte. Uray puutam. Oho, di ka mang namnama iti swerte. Taawan tinamnama mga agswerte, no di ka aggunay. Maray, advansak man di utang ko. Kurang ngaming ka ito'y kwarta. Ay katuan amaray, awan parikot iti dayta. Ay agyaman akmaray. Ay, Day, apay ang nagsennaay ka, ada parikot mau. parikot ko nga rod ni Badung ko. Nakasadsadaw. Talaga ka di nga gigyan lang iti balayaw. Ay wan maray. Mangan maturog agindayon lang tar aramiden na. Ay, talaga akong sumisyon no kasta, maray. Wan nga rod maray. Naimbag ataman nakaawat ka pagut-utangak. Ano saan ay awanan Aglangan kami sigurun amangan. Bagaam man ti kumparim, Enteng. Apay ka di ba nang? Ay na, kasano, nakasadsadot. Di la maasyan ka ni Marituyang. Isumatlatan ti agtrab-trabaho. Ay nalpas a binagaak maipapan iti dayta. Ay, awan denggan na. Ay, Nakakaasi ni Marituyang. Pakpakanin nala ni Pari Badong. dayta nga rod ket. Iso ano adda ti mabalin ko ama itulong ka ni Marituyang. Aramidak, tanakakaasimot di kumarek. Ay una, tulungan nyo tapno saan madigris. Na, anya ang madigris mo't asasawam, Enteng. Jay ngay, madigris ngay nga, kasla di na mabailan ti parikot. Ay, pakpakawan, Enteng. Ay, saan kumamot ang madepres ti husto a termino dayjay. Ha? Saan adigres? Ay kasjay, Katwan, iso adi mo sang kaibagaday ta ang madigres. Ta ang mga no katawaan da ka. Ada ka di ginatang mo amasida. Daytoyen tuyukan kamatis. Hindi ka lang umay ti tuyok ang kamates. Agyaman ka tadda nagatang ti 50 pesos ka. Di ka ngamin manggag. Ay, una yan ti kastoy aya pa nagbiag. Naiyanak ta marigrigat. Sigurado, matay ta marigrigat. Talaga kasta ti mapasamak ano di kag trabaho. Ay, urayam tuyang. At dati na panunod ko a solusyon ti parikot ko a kinarigat ti biag. Kahit anya tinapanuno mo. Sana siya ti makaibaga. Mapankunto damagan, di amok amamalan. Ay, tilar aramidem. No kumangamin aggagat kang agtrabaho. Nalpas day ta aparikot mo. Siya, kunti mang ibaod di takalding yaw na natuyang. Ay, agyaman ako araw tanda ka. Ay, talaga marigatan amang italay. Apay nga minadiyo ibaw ni Tata ba daw? Amumatan na jaba daw. Kasta unay ti kinasadot na. Di lang maasyan ka da kayaw. Ay, awan sigurong tinabati a panunot na. Pasig a kinasadot tinagbati kan kwa na. Masya na kunay kininana tuyang angkal. Apay mo't. Kasi na, di mo tulungan ni Tata ba dong ijibangkag da. Kasla itay, marigrigatan amang ipastor iji kalding na. At dabay nga ro iji nuwang da nga iwayway na. O na yan ni Pari Badong aya. Idi na minsan manang. Agsinumbangir ti karga ni Nana tuyang.
Mat-mat nagan jay paldana. Ah, Di na mo't maingaton, tatengil na jay do abakbaklayin na. ay, kat binuyam la amat matang tipaldana, di mo tinulungan. Tinulunga kang Kyle. Oh! Alangan mo tabuyak lang. Ay, kat di very good. Ang bagaan nyo ani tataba daw. Kasimot ni nanatuyang. Ay, oray, ado ti pa magbaga. Di nan tumulagdang denggan. Pangaasim met abadong tulungan nak ijay bangkag ta tanay marik na kun tibannog kaw. Ay, ada pa panak. Kabalam da ita. Sa anak arubaw tapno jak marik na tibannog. Iso nga agkuyog takiday. Ada nga ron ti papanak. Sa dinumanan, Ay, basta. Di kan sumanaw. ay una yan. Sana balay. Tulungan kan tao. Indun sumarunaw. Sana balay. Pagsayaatan tamudlaang ti papanak. Ah, Hala, di ka nagriray. Maklaat kan tao. Indun malpasan. Ti pa nagrigrigat ta. Limabas ka din ni tataba daw. Nung nakita yaw na nakwanang. Wan, nakaawid siguro na. Nagapuan na aya. Jak man namaw. Basta inarkilanak. Katawan na kitay. Na, tapay ngay. At iyon nakto ka na Gaputadan to ka no sumangbay aswerte kan kwana. Na, Jak mo naggapuan na. Nay, amang ano na panakisugal. Jak amaw. Basta imbaga na bumaknang to ka na Ay, anyan ni Kabadong. No day taman bilang ay agsaysayang laang iti oras. ay, talaga akong sumisyon ti ipapaay day di abadong kanyak. Apay ka de, Maray. Di na kaya tagtrabaho, gaputa adda ka no urayan na aswerte. Naa. Kasanong agswerte? No di na matulungan ti bagina. Day tanga rod maray, mabambannog akong ngagtrab-trabaho. Idinto ta isaw, agsaysayang laang iti oras nga agururay iti awan. Ay. Iso akas tauna yun ti stress ko kunkwana. Numabalin la ko maajak agtrabaho. Inaramid kaun, angam syakmet ti agbisin no kasta ti aramid, maray. Naala, agan anus ka, Maray. Barang agbalbaliw tumatlaang ni Pari Badong. Binagaan ni Inteng, angam apaan namat ngamin ni Inteng. Di na nga rod kaya ti paisuro, maray. Iso ajak ammo no anya ti kasayaatan nga aramida. Aging gaita, awan mo tinagbaliwan ni Pari Badong. Awan mo tanjay kuna na apagswertyan na. Ay, mamati kamot ngamin nga ada pagswertian na. Anya kumangay katagigyan lang mo't ije balayda. Ay, day tangarud kat, Maray. Imbes kumaama pa nagmula ije bangkag da. Saan mo tagid idala ka no akanayon ti aramiden na. No saan nga agid idda, hey, agin indayawn. Ay, anyan ni Pari Badong. Di lang maasyan ka ni Marituyag. Ay, awan mon kwarawg. Apay ka di akat katawan tataba daw. Kasanaw? Agrigrigat ka lang dito ang agpaspasada. Naa. Katuin, Mike. Isunto mo lang nga saan ka bumaknan. Sana bali basta da pangalaki ti ka nakitinal daw. No siya, adagur uray kanya kaswerte. Iso nga uray jakon nagtrabaho. Taadan to ti dumtay nga swerte. Mangan mo't no agur uray kay ti awan tataba daw. Ay, think positive waraw. Sumangbay to ti swerte kanya. Karaw, ilakok dagiti daduma kalding ko. Mangkita ka man no adda mayat agumatang. Ngay, apay ngay. Sayang Marigatanak nga agaywan. Adda pa'y nga mintay nuang may. Kas jay mo nga rod ni tatam abadong sadot. Sabagay, nakakasi kayo ngagpaysaon. Mabambanuga nga roden kwaraw. Iso apang nga asim man, tatulungan nak amangila ko iti kalding ka. Di kayag danag. Damagit to kadag iti kakadwak at tanod kan tricycle driver.
Barang kayat dagatangan ti kalding yaw. Aywan man kwaraw, katagyaman ak unay. Nalako amin ang ninanatuyang ti kalding na antibanang. Ay naimbag tapno maksayan ti pakakumikuman na. Yun nga raw, nakakasila unay. Kanayo na mabamban no iti bangkag na. Ket, pangaramatan na kanungay iti kwarta na. Idulin na kano matanday. Ang diyo kano sasawan kinitata ba daw. Tamang ano dawat-dawatin ng tao inton maamuan na naglako iti kalding da. Wen sigurado dayta. Nasayat mo tata mo ni nanatuyang ti agidulin iti kwarta. Tapno adda aramaten na inton madanon ti aldaw. Wen nga rod ay katuladem ni nanam atuyang kwarog. Talaga nga gurnungak mait. Tapno addan to aramatak inton mga sawa Amo maray, ada kanugayam ti may sa amamalad ang nagpakitaan ni Kabadong. Kahit anya kanungay ti imbaga dayta amamalad. Jay kano ada sumangbay ken kwa na aswerte. Iso nga ron ati or-orayen na. Iso asaan mutten ang mapanagtrabaho. Ay, ada swerte. Nubuyugan mo't iti kinagagaut. Dayta nga ron ket mare. Ay, kasta unay ti pamati na iti imbaga ti mamalad. Mabalin apo may sudayta, no tulungan na mo't ati pagina. Anyat amo tayo ngay no ada swerte na iti panagmulan ako maiti natang wano panagtaraken na iti dingwan. Wen ay anya nga tano padasen tayo akasarita ni Pari Badong. No denggan na, di nanto pay denggan ni Kapitan. Dayta nga rod kat. Iso asayang ti advice kon kwa na no di namot la denggan. Ay kwaraw, agbiro ka man kit day, no adda mayat agumatang itinuang. Ha? Ila ko yaw, tinuang yaw. Wen, taapaman amala ko jay nuang. Agbakasyon na man pa ijay lugar may. Bareng agnakam ni Tatam Abadong. Nukasta, panawan yun ni Tata ba daw? Wen kwaraw, bareng iti ipapanaw ko, agbalbaliw muteng. Bareng Panawan nyo talaga ni Tata ba daw? Sa bagay, no istutian mo yung akasayatan nga ramidan yaw, di isaw. Wen kwaraw, sana balita agsubli ak tumulaan. Ikakla iti pagnakman ni Tatam Abadong. Taday tala agur ura iti swerte ta muna nga ramidan. Maray, bayadak aminen nga utang kaw. Nay, ayun amaray. Ngam ada ka di pagbayad mo. No awan, uray. Next time tulatan. Adamot kit di maray. Nalakok jay nuang kaw. Ha? Inlakaw, mjinuang yaw. Kapilitan amaray. Iso abayad akong tayo utang ko. Kentap no umayak agpakada. Ha? Nay, apay ngay. Agbakasyonak man pa'y ijay lugar may. Bareng agnakam ni Badong. Ay, kailiw da kanto. Ano kasta maray? Tapag saya atam mo dayta. Kat bareng agnakam to ni Kabadaw. Nagpakada kadikan ka ni Marituyang, Maray. Wan maray. Mapan ka di mo't laang ijibalayaw? Wen. Ay na. Mailiwakton ka ni Marituyang. Ang adamot pagimbagan na. Tapno malag-anan iti sitwasyon na. Wen maray. Iso ako nak. Ano anya ti ammo na apagsayatan na. Ison ti aramidan na. Ay katwen Maray. Ay, nalabos mo't ngamen ni Pari Badong. Sipod pa'y iday. Sado. Ay, awan apulos nagbalbaliwan na. Sige, enjoy yung ti agindayon dita, Badong. Tagrubwata meten. Ha?
Papanam? Agbakasyonak ijay lugar may. Nay, hapay nga adi mo inbagbaga. Una, gaputa busy ka mga agur-uray iti swerte. Tapno di ka masinga nga agur-uray iti day taas swerte. Inlakok aminun adingwan ta. Anya? Wan, tapno adda aramatek nga agbakasyon. Total, siya mo tagrigriga. Sige mapanakaw. Ay, pangasim atuyang. San kumakasta, Urayin na, tagbakasyon ta adwa. Ay sanon. Sigay, babay. Ay, saan to yan? Saan? Di nakpanawan tanay, awam mo't amin ay. Ay, sumuro tak ijay lugar yaw. Ay saan? Ah. Katsabay kuma. Tadumteng to day taas swerte at tagtagi uray mo. Sige, badong babayaw. Yeah. Ay tatabadong. Ano sam ti agbati di tabalayo. Katapno di kagbisin, agtrabaho ka. Kat ti urayam aswerte, mapasamak lang dayta no agtrabaho ka. Ala si Johnny! Ditan tinagibusan ti sabalipay aprang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Ernaline Liwan. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Junred. May sabay asagot kada kayo, ti MPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ay ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan.